antel ani Excise Department le YMA Sub-Headquarters Lunglei buatsaihin Juni somni parok Zirtawp Ni khan ND&PS Act le Ruihhlo dona trol dan le hrai zirhona hun Excise Conference Hall Lungleiah neih ani zirhona hun hi Central YMA le Home Minister tenruah manna anlo siam to zuya nei ni in puzo mingliana Excise OC na kai hraia pukela fakzwala President YMA Sub-Headquarters Lunglei chuan thumar hrai soin YMA chuan kumsang ni somni pangatang sang ni somni pasari chu drugs do kuma an puang mek tia soya drugs do kumpuan chu thupui ani mai lova drugs dawa che chuak tura intiam na impact ta tura YMA te in ko na ani thu soin YMA hrai tu le member ten mo phurna ril tak moral duty an nei savika chuta pakhat chu drugs laka thalai te chhungkwa le namven him ani ti soin drugs do na tura poimo chu dan hriat ani thule dan hmanga fingtak le remshetaka an tho chuan aso don thua soya Ruihhlo dona atrol dan le hrai zirhona hun chu raldo tura in ko na ni call of action na ngai turin kalkhom te sombok he huna hian pu h silaram thara inspector le pu r khopui rimoya assistant commissioner excise and narcotics department lunglei ten zirtir na hun kai hruain excise le YMA ba ka mimal po in ruihhlo zwar le tiswal tu te dan ang taka hlin an ni theina tura trole tangkai ba ka ND&PS Act in a kentel thil sang sang te an soizau ani ND&PS Act le Ruihhlo dona tura dan le hrai in zirtir huna hian YMA Sub-Headquarters Lunglei office bearers kumpuan committee YMA Sub-Headquarters Lunglei baka Lunglei town branch somni pakhat atangin IO an kalkhoma MHEP Sub-Headquarters Lunglei IO te baka MGA IO te antel bok